Kani gade Pati CTV. Ke Society for Promotion of Tourism ringkat kibor penyak distrik jong ke East Jaintia Hills District Klirian Shen kan sepelong ya ke Discover East Jaintia Tourism Festival Arajar Katnyo. Kata hak arpsa wa arpsan terik mentau benai leber Hamadan Kliriat West Youth Welfare hapok Kliriat. Habayakran berkinong pathai kubor Hasilong Press Club u coordinator jong ke Society for Promotion of Tourism ubak Glorious Bare. Ulai to ba kejing temuhi halor kejing perlong ya kani ke festival kalong ban kentiu ki kam jok kai partai hapok kani ke district. Haba batai benia kendiat halor kita masa kani ke festival. Ulai to ba andan kejing peninam ki kishan bat ki krem bapau jong kani ke tan. Kejing ya kejat na kasnong yalong syadu tuber. Ha kejing jengai ke ba kot kumbasau kilometer ai. Kejing ya rally dik tok tok kejing peni ya kejing syat tenrai kejing hawai jenrai bat ki weide. Ubak Glorious Bare ulai turu baki krem papau nam hapok ki district kilong kum ke krem liat hati, krem kot sati, krem lawan, krem liat no pra, krem labet, kat ba nak kisah pat on sepen i bat pen pau pertai ya kisah kum ke kisah wai kerwet, ke kisah ranji, kisah od dula, kisah rapati, bat ke kisah lentu. Nakaliang society ngidon gani kajing temu bah ka arpusan terik ngin penlong ya gani ka festival pengikot ka Discover East Jaintia Tourism Festival 2017 rangkat kajing terilang na ka district administration te hakani ka program ni le ban persyang ban penpau nani ban pen i sa ka partai bapo East Jaintia jongi idon sipun ki aka ka biru kumpat itu kum kitoris sport babun. Dia kata kasih arpusan gendon ke kenja exhibition ki bangin display ya kita ki jakan ni kita ki dur ki ba ki lani ki kshat ki jaka ki ba internet nabon taban pi ke partai ting kermen lomba kan ga festival ki perlok benajan na jangai kin yawan kin yo ban tip khamba kita ki jaka ki don chano ki don hai ta we ke dei ke jing thmu ka ba khmat do jongi kum society Kani gade Pati CTV.